سرخط خبرهای مهم. بیشه پلنگان شامل رویخط میراث جهانی یونسکو می شود. در روسیه می خواهند محبوسان را به قید نظامی گذارند. و نظرسنجی استقلالیت چیست و به هدفهای استقلال رسیده ایم؟ سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بومداتی را تماشا دارید. امروز جمعه 8 سپتامبر. ممنوعگویی بیشه پلنگان که در جنوب تاجیکستان جایگیر است شامل رویخط میراث جهانی یونسکو می شود. تصمیم شامل سازی این ممنوعگاه برای خود در 45مین جلسه کمیته میراث جهانی در روزهای 10 تا 25 سپتامبر در شهر ریاض عربستان سعودی گرفته خواهد شد. بیشه پلنگان نخستین ممنوعگاه طبیعی دولتی در تاجیکستان است. این ممنوعگاه در حدود ناحیه دوستی ولایت ختلان سال 1938 تأسیس شده است. سال 1954 در حدود ممنوعگاه آخرین پلنگ تورانی مشاهده شده بود که با افتخار آن این بیشه نامیده شده است. این زمان دو موضع در حدود تاجیکستان سرعظم و باغ ملی کوههای پامیر شامل رویخط میراث یونسکو هستند. وزارت مدافع روسیه پیشنهاد کرده است که زندانی‌ها را به قید حربی گیرند. بنابر طرح پیشنهادی وزارت مدافع روسیه پیشنهاد شده است که زندانیان را به واسطه در محبس بدون حاضر شدن به کمیساریات‌های حربی به قید گیرند. در این پیشنهاد ترتیب دادن رویخط محبوسانی که باید خدمت نظامی انجام دهند بر عهده مسئولان محبس گذاشته شده است. همزمان پیشنهاد گردیده است که محبوسان به محض آزاد شدن برای خدمت حربی ارسال شوند. فعلا در مقررات قید حربی گفته می شود شهروندانی که در مؤسسه های اصلاحی ادای جزا می کنند در قید حربی قرار ندارند. وزارت مدافع پیشنهاد دارد که محض همین بند بکار کرده شود. در همین حال گروه از زاده های آسیای مرکزی همانا در اوکراین از طرف روسیه می جنگند. اکثریت آنهایی هستند که از زندانهای روسیه آورده شدند، ولی در این میان افرادی هم هستند که با تبلیغ و تشویق و وعده پول و زندگی خوب به جنگ رفتند. جلب مهاجران و محبوسان تاجیک از جانب روسیه در جنگ ضد اوکراین از تابستان سال گذشته آغاز شد. آن زمان رسانه‌ها خبر دادند که ارتش روسیه در جنگ کشته زیاد داده است و با جلب محبوسان می‌خواهند کمبود نیرو را جبران کنند. فردا تاجیکستان 32مین سالگرد استقلالیت را تجلیل می کند. همه ساله این جشن در سراسر کشور با شکوه تجلیل کرده می شود. در حکومت شهر دوشنبه گفتند که 32مین سالگرد استقلالیت تاجیکستان را امسال در میدان همنام او استقلالیت برگزار می کنند. سوال همکارمان نگاره فضل‌الدین از ساکنان و مهمانهای پایتخت این بود که استقلالیت چیست و آیا به هدفهای استقلال رسیده ایم؟ پاسخ را یک جا می‌بینیم. مردم تاجیک برای استقلالیت یعنی که جنگ سالهای 1992 سال یعنی که با یک مشکلی کلان با این جشن بزرگ نائل گشتیم و به نزدیکی ما 32مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان رو جشن می‌گیریم. این با فکرم استقلالیت این یک چیز خوبه که روزی بهترین روزها است. خرسندی است. وقتی تحصیلی سال می تفلکوان چه بود آرامی صلح آرامی باشه صلح بود همین گشته ما صلح بعد تینجی این ما از پیاده خانه رفتیم حالت گذاشتیم شهر ما آزاد گشته میتونیم خرسندیم. تاجیکستان در این ماه سپتامبر جشن استقلالیت که پیش از روز 9 سپتامبر است، یعنی برای بهبود شدن سطح زندگی مقصد برای بهبود زیست و زندگانی همه جا را دوست دارید که نه همه جا آباد آزاده. استقلالیت یکی از دستاوردهای بهترین جمهوری تاجیکستان چون که پیش وای بود جنگی وای بود با دستگیری پیشوای ملت استقلالیت شد. من خیلی دنبال خوشره شکرانه که ما زندگی کرده سنیم همه تینجی و سردگی بود باز چیز یکم کم بودی نیست همه سر کرد.
фарух авезов духтури тими миллӣ ва бошгоҳи футболи Истиқлоли Душанбе ҷони як мусофиреро дар ҳавопаймо наҷот додааст. тавре Федератсияи футбол дар ин бора хабар медиҳад, дар ҳавопаймое ки аз Истанбул ба Сингапур парвоз мекард, ҳангоми як эълон ки ба мусофире духтур лозим шудааст, фарух авезов ба кӯмак шитобида ӯро аз ҳолати вазнин баровардааст. гуфта мешавад, ин зан ба бемории сар ё эпилепсия гирифтор будааст ва баъди расондани кӯмаки аввалия баъд аз 3-4 дақиқа ба ҳуш меояд. фарух авезов беш аз 25 сол дар соҳаи футбол кор мекунад ва имсол ӯ барои дастовардҳояш дар соҳаи тибби варзишӣ бо ҷоизаи тиллоии Конфедератсияи футболи Осиё сарфароз шудааст. дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон феълан барои бозии дӯстона бо тими миллии Сингапур дар ин шаҳр қарор дорад. бозии дӯстона миёни тимҳои миллии Сингапуру Тоҷикистон имрӯз 8 сентябр дар варзишгоҳи бишани Сингапур баргузор шуда, соати 19:30 ба вақти маҳаллӣ ва соати 16:30 ба вақти душанбе оғоз меёбад. мудири шабакаи иҷтимоии TikTok оид ба робита бо мақомот ва масоили корпоративӣ дар Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ Сергей Соколов барои гуфтугӯ бо мақомоти Қирғизистон ба Бишкек рафтааст. намояндаи Вазорати фарҳанг, иттилоот, варзиш ва сиёсати ҷавонони Қирғизистон Бектур Иброҳимов гуфт, намояндагони девони вазирони Қирғизистон бо масъулони шабакаи иҷтимоии мазкур мулоқот кардаанд. мо шарт гузоштем ки маҳдудияти синусолӣ ва мутобиқсозии қоидаҳои шабакаи иҷтимоӣ бо қонунгузории Қирғизистон анҷом дода шавад. онҳо гуфтанд ки аз ҷиҳати техникӣ ин кор мушкил аст. гуфтугӯҳо идома доранд, афзуд Иброҳимов. пештар Вазорати фарҳанги Қирғизистон гуфта буд, тасмим дорад шабакаи иҷтимоии TikTok-ро дар қаламравии Қирғизистон бандад. дар хадамоти матбуотии Вазорат 3 август гуфтанд ки ин тасмим баъди омӯзиши муҳтавои шабакаи иҷтимоӣ гирифта шудааст. ба гуфтаи масъулони вазорат, шабака барои дастрасӣ ба иттилооте ки ба саломатӣ ва рушди кӯдакон зарар дорад, маҳдудият ҷорӣ намекунад. ва дар бахши як рӯзи таърих, Хиромон Бақозода аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз хабар медиҳад. 8 сентябри соли 2001 вазири фарҳанги Тоҷикистон Абдураҳим Раҳимов дар назди манзилаш дар Душанбе ба қатл расид ва мақомот ин кушторро амали террористӣ номиданд. Раҳимови 49 сола 9 моҳ дар ин вазифа кор карда буд. ӯ яке дигар аз қурбониони силсила кушторҳои шахсиятҳои маъруф ва таъсиргузор дар ҷамъияти Тоҷикистон гардид, ки дар солҳои 90 ва оғози 2000 ҳадафи ҳамлаи террористӣ қарор гирифт. рассоми ҷавон Маърифат Давлатова, ки моҳи сентябри соли 2018 дар Душанбе як намоишгоҳи наққошиҳои худро барпо кард, мавриди фишору таъқиби ифротгароён қарор гирифт. мунаққидонаш ӯро барои тасвири чолишбарангези ҷисми нимаурёни зани тоҷик мавриди танқид қарор дода, инро таҳқир ва хилоф бо арзишҳои миллӣ ва мазҳабӣ донистанд. Маърифат Давлатова мегӯяд, ҷисми зан як бахши ҳунар аст ва набояд ба он аз рӯи меъёрҳои суннатӣ баҳогузорӣ шавад. 8 сентябри соли 1959 зодрӯзи овозхони маъруфи тоҷик Далер Назаров аст, ки ба қавли бисёриҳо барои рушду муаррифии мусиқии тоҷик дар берун аз кишвар заҳмати зиёде кашидааст. Чакчаки борон маъруфтарин таронаи эҷодиёти ӯ аз солҳои 80 имрӯз ҳам аз ҷониби овозхонҳои ҷавон ба забонҳои дигар иҷро мешавад. бонки миллӣ қурби арзи хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. 1000 рубли русӣ ба 112 сомонӣ, $100 ба 1096 ва 100 евро ба 1173 сомонӣ баробар аст. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. бароятон истироҳати хуб орзумандам. То дидори навбатӣ, худо нигаҳдор.